tu pun dok bungi chang khana kunin chang sagi chanin sim su nge Ephesus a hobung sol cha he nga hiti hin sunin akhot zet lama a si sagi choya sanamei wa akum ho la a wa le chun hitin aseye keiman nanato hozo si chule nathu gimle nathu hat chuka he chule sol cha ka hitia sol cha la hilo ama ho jong chuna patimin na khulin azo na namando jing rehi chule thu hat ta kamin zala thu a thada lo nahi ahi wangin na chunga dem na kanije nangman na ngai lut masa chu na la tai hi je chun nangma hoya kuna na luham hi chu gel do in chule na lung hejin nana to masa ho chu tongin achuti lova na lung na he lo le na hi nga ka hunga na meiwa akum chu na kuna ka chon mangding ahi ahil lan nikolai tan ho chon keiman ka ho chu hi che ho chu nangman jong na ho da hi hi chi phat na chu na ne je na khang nei chanin ho pung ho za a thlagau thu se hi ngai hen azoba chu keiman pathin ol lim da ya hin thinga kane sa ding ahi ati nangman nangai masat na tha tai pathin athu ho zo se ading in hemal som piu hen taw na ne inge pa pathin tu za na hin na tha cha ipika sei diam tin hingin katawin nangman neidon putin lei ma khong ho bung mi thiang te nei ngai lut na hwe adai pun achul pun nanga ngai lut na hin be ti anei pun nanga ngai lut na hi be the le tu nia hi ki ho i hop lo diu hin hi wangin pakai ki hon nang ka ngai lut naw hi adai tan achul tan tu za na hin ngai lut na sim tha dingin ho bung mi te nei zol naw hi chi thu ai phat chom cha ho lim ding kai ji in ka kap ka le ka hin na pum pi le ka lung thimi namin lo pi na ding nei mang chadingin pakai Christa min thing pan na hi nga ka taw hi amen tu za da hin Ephesus a ho bung mi te hi nga pathienin lekha athot ti di tan ti chang khat na bungi chang khat nei sim le Ephesus a ho bung sol cha he nga hi ti hin sunin akhot zet lama a asi sagi choya sanamei wa akum hola awa le chun hi tin aseye atin helai hin ho bungi khat na in a asi to te ka in akhona a asi sagi choi ati hin ho bung ki ti hi pathina hin ka ho bung ti pa chu ama Jesu Christa hin ho bungi pathinin akhona a choi hin chuteng le ho pungo hi pathin hagawin avil hin ada tha lo tin ai chang khat na hin keiman na to ho zo si chule na thu gimle na thu hat chuka he apa chama sa in thu hat ta pathin min zala athu tun ho apa cha in anina apa cha na chi pamiti le sol cha ka hi tia sol cha la hilo ama ho jong sun na patimin na khulin azo naw na man do e atin abul langa hin apa chan alai la hin vena ale ahi wangin na chunga hin dem na khat kani ji atin hi che dem na chi phamiti le nangman nangai lu masa chu na tha tai atin he tunila ithupiu isei do no penu chi phamiti le nangai lu na first love na lungset masa nangai lu masa pen chu na sumil tai na tha tai ti thu hi tu na la hi isei no mahin Ephesus hu hi khomin thang ta Asia gama dinga khopilin pet na hi he zon pha la ya
Pathenin zon hinga hi chi thu ase laya Asia gama dinga khopilin pen chu Ephesus khopi nahin Asia gama dinga khopi masale khopilin pen hi zi wain khat nain Ephesus khomite hin kilit sa anani yu nahi Rome le kasun thiam ta khat chun Ephesus hi Asia gama dinga va to te kai nahi Ipizia va to te ka miti le Asia gama dinga hi hichi Ephesus khopi hi va pem pumjing khopi lin ta le chuteng le khopi hoita Vietnam khopi nahin le khabu khana chi iti ke sunamiti le Ephesus khopi nisa ava ngaya ava jongle Ephesus khopi sangin ava chumpui anati levun hi hitsan ge ya khopi len le khopi hoi Asia pa cha jong anati vin Asia gam zem hoi le chutinga ai le Asia gama dinga khopi len pen chuteng le khopi masa jong anahi ne zon khangla ya chun alet pen le a hoi na jong achu mile Ephesus khopi hi sumkol ve mi ho adinga kong kaimun len pen jong ahi le kong kaimun chu business adinga chu sumla pai mun na hoi pen nahin hezia hi mi jong hau the anahi da ne Ephesus khopi hi chuteng le Ephesus khopi hi ho thulanga ise ya aile asunga hin ho iza nam khat aumin hi chi chu abon chan ki seiman puntin he jong le tuni za na iga pha pu nom chi pamiti le hi chi Ephesus khopi sunga hi kum si lehin me hasunga hin gol nok thupi ta khat abol jivin chi chi pamiti le peninion game kiti in hi chi peninion game kiti chu tulaya eho Olympic itiu tabang hi ahin kichep gol se thupi ta khat meila sunga hin anabol jivin hichi meila hi ama ho Greek mi ho adinga chu apathinu Artemis ativin Greek ten tua solcha le khabua emu daina atiu wahin ama hon Artemis atiu wahin daina apathinu hichinu mei pathinu hichi ama adinga chu hichi hlahi mei hlahi holimon ativa hlathing ativa hichi hlasunga hi hichi peninion game kiti gol se thupi ta hi anabol jiwa Ephesus khopi hin hichi daina kiti Artemis daina pathinu limi alimi asiemuwa hichi chu sumkol veina amanule Ephesus khopi sunga hichi sumkol veina business hi analo thingin mi ho chun Pathen sanga hin daina hi anathupi sa tawin khopi sunga chun daina thubo ki seitan daina alene tin asam le tawin hichi sumla pai ngai lu na le hausat nom na ngai lu na pa hin Ephesus Christian ata san Pathen cha te yong chu Pathen cha ahi nung sangwin leise na sumla pai hausat nom na ho chun ahin kho na pui gam latan Pathen cha hi naw abeilo wangin Pathen angai lu naw chu amol devin pa cha banga hi Pathen ngai lu naw anamur thlai tai hizia chu pakai Yesu Christa in zon he ngai Ephesus ho bung chu pa chat ta ai wanga apa chat le wangin adem na chi phamiti le Pathen angai lu tapu win Pathen angai lu lo se holovin athil bol ana to ho jong chu ngai lu na apang tapu le ngai lu na pang lova na ana to ta u chu Pathenin amudoi na hele zon Patmos tui ko la am na chu Ephesus ho pung ho he ngai tin sunin nangai lut masat na la ta hoi la ya na lu ham ichi chu gel do in kisi in lang lunghejin na to MASAH ho chu tong ki nin ti Pathenin Ephesus ho pung he nga anatim na hi
tu za na hin pathinin e ho le ma khong ho bung Ephesus ho bung le kha athona ela uwa ai le e ho din phachom pun tin tu ne za na hi Pathen Ephesus ho bung ana ho limpi na le kha na thoni tu za na hi Christian sentences le ma khong hum thlunga tu za na hi pathin thaga win e ho hi nga ase hi ti ilung tim che wa inagel do diu pakai mina ikiti mo hi pathin thangwan amen apa cha na hi ani na chun sol cha ka hi tia sol cha la hi lo ho koi ho ham ti chu na pate min na khol chilin pathin sol la hi lo vu na man do ve ka pa chama ma ve ati chu na ho bungu chu phate ke chan na ki kem pirwin thu hil hem Pathen sol hi lo thu di lo hi ho a kon ho bung phate ke cha na ki ven thei pau chu pa cha ta ho bung ne hi ve tin ana pa cha ne helaya sol cha ka hi tia sol cha hi lo ati ho hi ko ham ti le loi khat hi jiu son ama ho ta san ti chu Judaism judate ho khat Judaism a kilung khat ta aum khom su ke lo na dinga pol thu se agua anu azui sawa ahovu su ke lo na dinga e Judaism doctrine hi ahil sawa he gu thema hi chi thuil di lo Jesus Christa ata san nung sangwa Judaism ahum lut kin na diwa pol nunga gu thima chile le thuil themo aseina e ani na chun athu hilu adi lo na ani na chi pamiti le Christa cham hlatna imutawin hichi Christa cham hlatna chi pamiti le mi khat cham hlatna la no ma ding abol nom abol ding ai ti cham hlatna pa hi ahil hilun Christa cham hlatna pa mi him khat chun ade adu ne ding abol nom bol ding a che nom na chi the ai ti cham hlatna ahil lengovidai thumna chun loi khat chun Christian te ki loi khom na akuna chu ngai lu thilpi charity hichi Christian ki loi khom na hi ngai lu thilpi bo ngai chajinga tunong lei ma khonga ji nei bazar langa lom ka pun tu lang hi ahung thitan chom khat chun ki ho veng lang pun mei le nu pi ho ahung jiwin ho in ka sa di wahin nei ki thu pi win tin khat ve chu Kehon local pasol he louvin na phato ayong le kabol ji pu ve katiu le na pasol pau le kha kan ki sut sa hi atiin ken rong pasol pa ka u chugang chalin phone kabol le nai le ka he khapui a hin titan hi cha chun adi lo naw le azo naw kamat do phenin nu pio hong ki khomun mat ding ati vin vo ding ati vin e chi lom bol lo ding a hi ase pathin thua kile ma pathin thu sum kolve na manga Christian ma chu pathin lama ho ka hi bol lo ding hi tin kale sol do hitabang Christian tel a hin thilpe ngai lu thilpe ometi hi a he jewa hi Christian banga kiseya ki thopi na sumla pai mu na ding mai maya hi thu hi la wa jong hi pol nunga hi mi zaram khat ana ma he Jehozo se hi Christa sol hi lo da no hi Ephesus ho bungin apate mova anama do hi pathinin apa cha ta ho bung a hi vi he tuni nongin lei ma khongi pathinin i pilang ei pa cha di vem ti kalunga ka gel ji na hele tu hin ei pa cha di vem ei pa cha hi di vem ho in kai langa hin ho in kai yong Sunday ni la abu ei pa cha min tin ni la da ngai ei pa cha diu ka ta san pu ne Sunday ni la wang chu lei ma khong cha pa cha na mu bi oi pu so la nin ei pa cha noi le ei pa cha ma diu he ei pa cha na u ya nam khat ding ka ta sa le a hin Ephesus ho bung apa cha na a hi wanga dem na nei banga hin e ho bung long hi pathinin tu za na hin hoi lai poi na hin edem ti vem ti hi ilung tim che in anagel lew hen ka de ji na hi
NGAILUT MASAH NALHA TAI ati de NALHA TAI ati kisi sao ho bung mi te I pi a thau ai dem nidanga atu chau nidanga aneyu a thau khat na chi pamitile Pathen ho thanup na le gun chu na chu aman sa ta ve akiti de ta santil Jesu Christa ta santil le ho bung ki phuti la ya apin tha til lai wa athanup naw agun chu naw apon tho naw chu atha su ta ve ati de ho bung nulapa khang dong ho kahin huan zong ka gel na hele ka tha su ong ka het hi Pengthah til le pungin kal kinga lelin pung hungina ai le yan ne pe na jong le khot aki chamin ho in akidel la hung ki sa ai le la phal sep nu khun hin se be le o tin hom thon akini tao nai mana ai jong le mi hung thip wa ai le aki tao khop pu ilung na chimpu itao so chanin nu ki sai ho in kaya so chanin nu ki sai Pathen thungai ki chimpu in Pathen lasa ki chimpu in tao ki chimpu in tuni hin kavena aile e Christianin hu wahin I mazo se hi chimtavin lasa dong I chimtavin la phalong ki se be ala phun loi khada ki umta I biang khul la phal se be be wam tin analung hang loi yong a be da pun I got pet tal la phal se mon an vel se yong ko e yong ki ma thowe I lung lut pet la phat wangen la sa nom lo lai ta la phal se nun nga thei lo wa an se yong le ki pa cha be se lo la sa yong ki chim tan taw yong ki chim tai tao khom ngai bolai jong le minit khat ka na ki le chip gam ji tan aki tao zo ta pu hoi ni kai wa ai jong le a chom lam ki thanom tan a chom po wa ai le Pathen lagau thieng pangi jong la kho ki sapu I pisi hamiti ai le Pathen NGAILUT naw hi thadai tan te ka ti de Pathen thang wa men NGAILUT khat hinga ito tieng le kichim lo wa NGAILUT khat dai to khom chana hi pha chia ki hepon a kichim pu re I pisia hi kichim ba hamiti ai le thindang ji ai poi Pathen NGAILUT naw kha samita ye chin tu za na hin Pathen na Pengthah tilaya Pathen chi chana na NGAILUT na I chan ge ya na gun chuai chan ge ya na tom panam ti chu tu zanen gel do ki na ti a gel do thei chering in Pathen phat thei bu wen zarimia bungni chang mi na azoin zoisin ain simtan na khan don la ya na kita na ikichen tilaya nei NGAILUT na muchi tulo hel na gam chima nei zui le lai gel do ki nin ati na khandon la ya kita ta kiya dinga na pan na ti chu zudami te chu nunga khat gu lang khat cha hung ki ma ya a hung ki lung se na ki cheng ding mo nga hung ki lung se ti nga ai le hichi gol lang pa chuna lung set nu azidinga atei nu chu ipena pia meti ai le sum makhai ham ai lo le cheng som la cheng khat ham anapi le hichi chu nunga nu chun kita ta na ki koin aki selin aki ven tu min mangkha khan ta tin hoi ten aki kem bi kichen huang lin tinga ai le chinu mei nu chun pasal pan anapi sum chahin la doi e on kichen ne kina man khum ting le khichung kichang I thiluwa man khuma I khum tha bang ba khun som khat chu cheng som chu
ahin thilowa hi chu thiam pupa hi nga apia nunga nu chun kalung set pa eilung set pa adingin ama adingin kahin khu phatike chan kakivenin kakisubu pun ama adinga kita ta humpang jing kahi ti ve sana a chu hi chu pasal pa in numei nu chu as aluham kana hi a copy ai lo le a opi hi chu numei nun pasal pa adinga akita na pasal pa adinga anunga thin ta ahin ven do na akita na vi sa na yes gospel lubung som langa anu mei nun som khat nei nan a khat aman sa chen ku kania ta dung kim lo wa khat a hol amu ta ka thau me de na muna phi na a hol le ku i pamiti ai le amu lo wa ai la jinei na amul phodi so amu phena cha gola pai ain san lang zo se ko khoma alop na chi pamiti ai le hi chi chun anunga hin hu aven so azem hoi hitabanga chu dunia hi Jeremia bungni changni na khang don laya na kita na ti chu ilung set pa adinga ikita na ilung set nu adinga ikita na kita na gel do in ke adinga na kita na gel do in ikichen tilaya ikingai lunna gel do kinin muti tu lo hil na gam thima nei ngai zia kaum lo na thei lo wa nei zui le lai chu gel do in ati chu tu za na hi gel do ti mi pi ham pathinin nei na ngai lu dan bible sim na thanop dan hoyin kai na thanop dan taw na lung lu dan lasa na lung lu dan na pian tha tilaya nei ngai lu dan le ke ya dinga na thon ho chu tu ni hin tha gel do kin na ti ilung thim chen gel do kin sa hi sangen hi vin Pengthah sangen hi vin tu lai ta idin mun le tu lai ta hin komandan hi Pathenin nei ngai lu na hi ala samta NALHA ta ati kigel do thei cheringin Pathen ho bung mi te phat thei ei bo hen Pathen thangwan amen in sum khadain in nei nu hi alung hlai thei pu aji pan la ATM long ama khona koin sumaman dinga de zat asum akesin apin innom ta sana chen sai bun ve dei chana chopin sang som man hilong la chopin sang som ni man hilong la chopin he o sang quality ka dia ti la chopin he o ni chi ka dia ti la chopin adu ne sai no ta na ko yin ai wangin in nei nu cha ki pa kha pu ti cho aji pa ya lung dong ta nei hibang silaya sumla pai wat lowa ki koya atuyal ngena ki wa innom ta nisatho lowa hin khonom ta ade chan ke chopia ipji lung hlai theilo ham tin adong ta de innom tan ka chen sa in ni chen pon sil mia thang selevin ka koyin na de chan ka chopi ATM nong na khunin ka koyin naman cha dingin sumla pai na khunin ka koyin iati la lung hlai theilo ki pa theilo wa nam ham ati lain azinu amit hi valpem umcha hin apasal cha ve in he o chim nga I chen la ya I in lon chu I vet le bi aki hun achung awangin iga da le nisa a si ho kim hichlai chun pun ve atoki be ka ki ve ka sang khol ho jong ka ki sob le atha von khel tin ka nei lo zet agot ka nga thu me jong chan che lo hing pu I me ahi wangin hichlai chu ka ngai o ka sangai ati chu azipan ipji ai chu na hlangai ham he ove in sedil de la ichen la ya
pun ve atokibe kakichena kakivea sedil dela kakisema metui me along nelova anchelo ine laitsun nalung thimpum pin nei na ngai lu kakoma chunu na sai nalung thimi pi ham kan he in tunwa sum nei pe in ATM ka khonin na koi ni chen pol sin hoi nei cho pe in building nom ta nei chen sai dai wagin nangai lu na ki chang zo talova nalung thim na ki hetalova kakoma la nom talova hoila ta ju kai ni ko kipa de ham ati cho tu za na hin ho bung mi thieng te ho Pathen ate hi ngai lu na hi Pathen na te hi ngai lu na hi Pathen na ama na hi ngai lu panga e hon jong ama i ngai lu tiu Pathen ate lai sa jong le ngai lu na ne ya thu sei long ngai lu na nei ta pona ta thu sei Pathen ate i boli to zo siêu hi ngày nắn này ya pu nắn này ya golden này ya i bol diu Pathen ở đây Pathen này cái papi cho họ chứ ya su Pathen in FCC so bung hi nga su nangai lut masa na la ta tila nei ngai lut bangin nei ngai lu zo tapo tila nei zui bangin nei zui tapo tila na ton pan na gun chu bangin na gun chu tapoi tila ne hom pho bangin ne hom pho tapoi hi je chun hoila ya na lu ham gel to in ati ngai lu na atha kang ta be ani na la kang mu chi phamiti ai le ho bung sunga chun tim wang thei tapu ne to khom thei talou chu kaga gela le ho din mun to kitu ka sa tua long hi ho bung din muni vena ai le thasit siat lung nat na dau men to khom ti hin ne khom jinga jong ikim zo ta pu he khai le tunin ho bung mi ten ne khom khat ne te ti yong le ane khom dinga jong kikim zo ta lo to khom na jong kilung to zo ta lo ne khom na jong kim zo ta lo tim wa na seta na hi i pizia tim wa sia mi ti ai le ngai lu na ha dai si ma hi ki ngai lu na ha sam se in a ho bung sung wa chun ki thu khom na to khom thei ta pui tu za nai ho bung mi te ho nu la pa te ho Davidin Pathen an ngai lun Pathen a dingin kita ten hin khu mangin Pathen nu na jui achapa Salomonin zong apa Pathen chu Pathen na jin azon chanin Pathen nu nga juin ai wangin Salomonin chapa ni nei chu Rehoboam le Jeroboam hin Salomon ki chayin lengam ke ni ke sun Phungsom Samaria achivin leng Jeroboamin avai hom Judah le Benjamin Jerusalem denin ama hol leng chu Rehoboam hin Rehoboamin apan amnangai lut Pathen angai lut lo pha nin leng te khat na bung som na ni chang som lali som langa isima ai le Rehoboamin apan anangai lut Pathen angai lut lo pha nin ami te jong angai lut thei tapo akiti le apa Solomon angai lut Pathen ngai lut na nei lo penin ami te ngai lut na jong anei tapo ati le so piu na nau te ho nu la pa te ho Pathen ngai lut na hi eya hung tha sam te ngai le Pathen se ti in so pi ngai lut na hung tha sam ta ve ta zi ngai lut na lam hung tha samin tin cha ngai lut na hung tha samin tin in sa in la ngai lut na hung tha samin tin ke hin kwa long Pathen na ka to na hin ka he na thagaw lama ka hung tha asama programa ka hung chelova ina ka na hung so na
ka taw na hung ki ka thima ka hung la sam denga hele kazin hin thei nom ji ta pu na ipg ham phun lo na dinga ka hung phun ji tan lunghan lo na dinga ka hung lunghang ji ta in ngai lu na chu ka het lo ka in anakiem tulin pathen ka ngai lu na kiem ting ka ji ngai lu jong a kiem jin pathen ka ngai lu na kiem ting so pi ngai lu jong a kiem jin pathen ngai lu na kiem ting ho bung mi te ngai lu na kiemin pathen ngai lu na kiem ting le thagau mang thai te lai na jong anakiem ji ta dunia hi bola nu paka hen lang pa chaka hen lang nu chaka hen lang insain lang ka yong le ngai lu nai bola kiem che che ham lung dong in patien ngai lu naw kiem si patien chu na ngai lu ta ti ngai le patien mi ngai lu na chu na sunga chen ti ngai le hi chi ngai lu na chun midang te ngai lu na jong a hin pi de hi chi ngai lu na patien ngai lu na chu sanga na achang li na nangma na ngai lu masat na rata hi chi ngai lu na chi ha khawa imam sa khawa aile tuniza na hin patienin hi chi ngai lu na agape ngai lu na patienin nang i chana na ngai lu nam nang patienin na ngai lu na bang panga patien ingai lu ki di patienin adi in tu za la hin patienin nei ngai lu nahi adai ta nei ngai lu nahi ala sam ta nei ngai lu nahi amul ta hize chun hoila ya na lu ham gel doi na ti su ho bung nu le pa te ho khang dong ho jang hoi tan tu za na gel ta ke mi bol jing wa hi napin tha dilaya pachina nga nakitip na pachina dinga nakilhan na pachina nga thulu na siemo chu tha gel do kitna ti tuni chan ke ya apin thania pachina dinga akitip na sumil lawa pachina dinga kita ta pangjang ho bum sunga khamdong hola kamuzen pathin ka thangwai pathin thangwa men izat ham khatwang kita atana pang sigin anu apa nong apa cha mi hom nong apa cha loi gun nong apa cha izat nam khat ka he ipj ading ham itile apin tha ti laya akitip na akilhan ahai mil lo si he tu zana hin hoilai munan na lu ham hi chu gel do kin na ti chu hoilaya kuna lagaw laman na hung la sampanam hoilaya kuna chu na kipa na mangham hoilaya kuna chu na tau tui na manga hoilaya kuna chu na christianin ko hi hung boy panam ti tu zanin hoya na lu ham gel to in ati henry kiti hi chapang phata hin akhuwa high school hin akayin hi aile numei chapang khat mama akho khat hi school chun akai homonin classmate hi honin he aile numei chapang mui ta to homin hiti chun set jong a bol hon pun mi kina na jong pang hon pun ki gol ngai tai lon nai le pa chom khajavin chi henry chu thinglang high school hin sim chai penin phai chama college hung kai ta nei college hung kai phena hin loi phalo hin poltan zu hin netan a hungu chatan ser hin boltan hi aile suti achi hin zune pumin kiletan gucha pumin kiletan mi phata chu zune pa zu khampa sutan gucha pa sutan hi a kho golun phena hin mun khana hin gucha ding ti a hi dokan khani chom ding guting ti laya akigin sing laya hin lai post ko ma hi mi hungam mi mam tevet le sing laya hin high school kai laya koi macha tu kinalova sian nei pam ti dong helova aum laya akivo pinu nu me chapang nu aga amwa chun ahin khoje sa aphat la egel doin ipi katia dunia chobang bi pha dunia zudona gucha ka so jengam tin electric post so na te pa khen akisin
hi chinu amua ko na chun akisim tha ki na ti cho a thu na gel do chu hoi la ya ko na kahin hu si ham ti agel do tu za na hi gel le hoi la ya ko na thagaw la mai hung thla sam hoya ko na ikipa na mangham hoi lai din muna ko na chu Christian hin hu hung bo yam ti nalung thim chia ilung thim chia in gel ti ko he nu la pa khang dong ho i ham tia ke ho yong Pathen na ka to jing lai wa ke ho zia lagaw lama nan la asam kha na ma aile Pathen mina nei ngai tam ti u ke ho hin lel se ke ho hat lo se building banga ka vil zolo zeule tau pi ding banga ka tau pi zolo zeule ka pi ding banga ka pi zolo zewa tha samna hinlil na nei khawa aile pakai mina nei ngai damun lang tu sa na hin na hinlil na thu na gel do in lang pakaya ding in hung ding do ki din ti Pathen mina ka tim naw Pathen thang wan hallelujah idin do tiu phan ni ko che dan ge luitin tu lai pharum chan ho ge luitin kipa ta tu ko me boy le wangan ade sanathing hlang gam ho bungo i vet le lung thlai om thei o lockdown ke ho adingen chance he ti bin kum dang la ya kem bol khalo ten kem hin bol taven chonset bol khalo ten chonset en ki bol taven ho bung tam ten lagaw lama kisim phatna kisu di na mangun hebanga ho bung ki kisu kim khalo hoi lang lockdown khat kha khomi te ho bung mi te i zan lom ki kisu kim pe na kem bol da tin kem apol singuvin lockdown hi ho bung tam ta dingin kisim phatna hin kim khat dingin sa dai na hi kim ne e ho wang chai le bazal mun hi je win dei bangin ho in kai am thei pun ke khop khom am thei pun lang khana gel wang sit na ka sei nom pen si pamiti le tu ni za na hin ephesus ho bung mi te Pathen cha hisa Pengthah sa sumla pa ngai lum na le how sat dim de na anawa mangwa Pathen anangai lut na anadai ta ziai nangai lut masa na lata hoya na lu ham gel do in kisin lunghejin ati banga hi tu za na hin nang le ke yong Pathen cha hi sa hi khat ve Pengthah sa hi bidai ai kirut ka makhun amin sei pung kating eini ho khanin Nepali upa khanin achani ahin pujin naki cho lo le nakila lo de tuilang ka lo asa ding hi tai atin khat pa hi eimi nu pa sanei lo khanin aki cho khanin akila honin ai le ahin kisin hon chapa ahin kisin hon le chapang mel ai je chun ba sa na to da in anawa mang khatan ai la holun amutapuvin ahol amulo phen bahin tujin alho ham hoya chi ham tun bang achi mong hai tai tivin ama long khel ding chun na long khade atanun ama long khelin na long chu avujun thi op na thivui na khat chu asim tal ne ai la pul dawa lunghel ta jingon lai chin thuki thang khat ahin zahon ta mazangin fal lang khun Nepali chapang khade nei theila hungwa lunin mahazon khanin sacha nei lo je in hichiteni nu pa chun che Nepali chapang hungwa mang pa akimu ranin akiwa hon tai ti aza hon ta aza hon phenahin ke chapa hi te in tati in atu be in sungmi ahin pui honin mazangin fal lang cha zon hon ta na azod vinahile atusim cha seiwa ahile amani cha nahita ai wang ne chimei le mahazon pa chun chapa na sim ta ye chen ana i tan ana ngailu ana lungsi ta na hile
ai le cha chun ipe bol ta ovem ka cha mong hanati hon ati lai in ka cha mong hi jouse pu me ati hon ta he cha chun ma zon pan anu apa mong nahi hon lo tua hi vetiu ge na hin na din hon ding chapang pa chu kahin sol ting tiang le he no he pa ti ahum thlaya na koi hon labo na cha hi ding hi achuti lova aile na chai thailo ding he ati ge na chun aum sa in he chi chapang pa chun lei lei se ba hin se min ahin kai do ta le to lang ahin kai do phen hin hilanga ding te ni khun he nam atin hela mahazon pan chapang pa chun ga le ave in aga nai zemin aga avile ahin mu phen amel ki chen mu phen in amil li ahung longin heno atin saitan akapum tumin akoizin akamin heno ibola ni hung hol hon loham ibola ni hol hon loham tin anu pa ta peng in akamin anu pa ta koin koi macha ka loi do zo ta pun penin mei lei ma zon pa no ave ami li lom anu apa mong akim ai ta tin ain le sol ta nei kasei nom chi pamiti le va mangjong le kumiranam khatchu anu me la pa me la mu phedachun o kanu ka pa ka ki mu kitai tin ko lovin a thain anu le pa chu akoin akam heno he pai bol ni hol hon lom tin loi do mo khacha nu pa chu akoin akam tu ni zana jong Pathen cha di ta Pengthah di ta chu anawa mangen lang Pathena kona nagam mangjong le ni khan le Pathen ko no aza tinga ai le o aza ni le pakai kanawa mangta nang kanada hatai sumla pai ngai lu na le fiat thil je nanga konen kanawa mangtai tia o aza ni le Pathen nga hung kile kite ti tu zana isei no hi nangai lut masa na hatai hoya na lu ham tu zana hin ila sam na lu na gel do utin pakai nga kile kinuti ti Pathen mina ikitil ho na oi Pathen na thu I hozo si adingin emal son pe hen taun na ti hepa na ko na changsa na cha hisa Pengthah anuk tan atui na al na tep khasa ai wanga leise thil sumlapai nei le go house na ai lo le pa Pathen leise thu ho gel ho zin nanga kunin gam thlain nanga kunin va mangin nang ma ka ngai lu naw hlasamin nang sagin leise thilo kana ngai lu zota afi hezong le tu ni za na hin nang man efisi so bung mi te he nga ngai lu masa na la tai hoya na lu ham gel do in kisi in nang man efisi so bung mi te le kha na thot tu zan ki ho hin ahung hlungin pakai le ma khong ho bung mi te zong nang man nei ngai lut naw hi te pi ding lo khoma nei ngai lu no na hin na pum pi ke ho a dinga na na pi a ka tho ding se wa na thu akazum ding se wa zum na nan tu a paka hisa nga chung zo ngai lu na lo asang pe na nei ngai lu no tu za na ha tha ka gel do wa kalam vai naw kawa mang naw kagam sat na wa kuna he kahung kinung lewa nang ma hing kahung nai ki theina divin ka sei do kham ho hi nang ma anga kahung ki le ki naw nang ma hing kahung nai ki naw thu chang he dingin kalung thim gil chewa phat thei bu tin hengin ka ta wi he zona nei pi na chungna min thang wa in na pan pi na ngai chan e ngai lu pakai Christa min thing pan na he nga ka ta hi Amen. Kipa